Ubongwa ngiya ubungana aweno fanele Ngiyababingelela abangcwele egameni lenkosi yakithi ebuhleni okuphakama unyazi lezulu. Bantwana abahle basezulwini siyabonga ithuba obaba siphe lona kuyinyanga kaDisemba, inyanga yesikhumbuzo senguqunguqu umhlaba uyaphenduka. Inkosi enhle ukwehlula ngoba nanamhla uNkulunkulu semuhla ayibonga inkosi. Zikhonze ezinhle zasezulwini asiyibonanga inkosi yasezulwini, kodwa omkhulu bami nokhokho bami nokhokhokazi bayibona inkosi yasezulwini ilanga lamalanga ayibonga inkosi. Ngelinye ilanga omunye umame owayeyiNazaretha wayenengane yakhe yomfana eyayingayifuni lenkolo. Ngesikhathi sangaphambilini bazokhumbula obaba noma bethu nomkhulu bethu mebekhona ukuthi umuzi wawuthi esangweni la ngenwa khona bese kuba nesihlahla. Lesi sihlahla lesi wakuthiwa indawo yabalindeli. Uma kukhona umuntu oyisihambi ofikile abese hlala kuleso sihlahla alungisele indawo noma indlu la azongeniswa kuyona ayibonga inkosi. Kuleso sihlahla ke kwakuba khona isango, kuthi eduze kwesango kube khona isibaya lesi esingenazo thina. Kuthiwa ke la ngaphansi kwalesihlahla lo mama wayebiza izingane zakhe zingene la ngaphansi kwesihlahla zibiza inkonzo esangweni, bese iyangena ingane ngaphansi kwesihlahla bese iyaqala iagenda yokuvuka ibonga inkosi. Uma ke lento yenzeka legcekeni lensizwa lena engamthanda uShembe yayithi njalo uma sekusondela usuku noma isikhathi sokuthi uthandazwe lensizwa yayivuthulula insango yayo lapha emqadini, angazi noma uyawazini. Ethi mayivuthulula insango yayo lapha emqadini bese iqala iyayicoba ke ikrashe iyasha inkonzo ngaphandle lensizwe ikrashe ithi angifune Shembe kusho lensizwe.
yathi ihamba nje ishisa inkonzo umama ehleli nezingane zakhe kukuhle isho inkonzo ngesikhathi senguqunguqu ngesikhathi senkosi ilanga lamalanga usiphuhla phansi njengekhowa bathi uManda Steben njengensonyama inkosi ayinhle kakhulu ayibonga inkosi bathi ubaba yahlala ehlalweni ineminyaka u30 kodwa yayiseyu principal ina 30 years kodwa yayiseyu principal ayibonga inkosi makhulunywa engcithabuchopho nababekhona bathi uyena urector oqala eAfrika wabantu abamnyama oqala nga inkosi ilanga ayibonga inkosi bonke ke laba abasebenza ngemumva ke nabo ke sebeyibonwa ubamba bemphungulo kodwa oqala inkosi ilanga ayibonga inkosi yake yenza isimanga ehamba lenkosi inyanga yezulu inkosi inyanga yezulu inganakile yahamba inkosi ilanga kanti inkosi inyanga yezulu ibhizi idla ithikithi lelestimela iyaququda bathi mebethi nje kwi-platform awu ayithikithi seliphelile ayibonga inkosi izokwenziwa njani nabo thithi exam nabo sebebabonile sebebalindile kwathi ingazelela inkosi ilanga yavene yavula isifuba yavene yavula iblazer yayo yavula isifuba yavene yangena yonke inkosi ilanga inkosi inyanga yezulu phakathi esiswini senkosi ilanga ayibonga inkosi umuntu onjalo omunye umama wayibuka lento wathi ayikeka ayikazi zibe khona into enje wathi uthi uyabhekisisa kahle uthi mhlawumbe iphumele ngala noma iphume cha ayikho isesiswini ayibonga inkosi yasezulwini hayi inhlobo leyo umuntu loya wasezulwini yathi mabengena ngaphakathi bedlula othethezemna bedidekile nabo othethezulu babonene yavene yavula isifuba yaphuma inkosi inyanga yezulu babe beqhubeka behambele bayongena esitimele ngoba abantu basezulwini yasho njalo inkosi washo babamkhulu washo njalo wathi kuzonkulunkulu gezani maNazaretha nibe bahle ngoba kuzonkulunkulu abanikazi balomsebenzi lo kwavele kwaqhamuka inkosi ilanga nenkosi inyanga yezulu yababeka yathi nabo onkulunkulu benu awu bathawu usho ingane zakhe hayi ayikho lento kanti ibo ayibonga inkosi babebona ngamehla semhlabeni lawe sibona ngawo thina engathi uNkulunkulu angasiphalela lihlo lela lakhe uma ke lensizwa ikhasha kwathi la kuthiwa sekuyisikhathi sokuthi guqweke kuqhutsheka naye iagenda le yayibopha igqosha lensizwa elibopha igqosha layo yabheka kanje kwifoto lenkosi yalibuka yathi ngifuna eshembe la yadonsa iphephethi ifoto ethi ngifuna eshembe la idonsa iphephethi ifoto kwathi ngasazelele lavele lathi ifoto amehlo yathuka lensizwa engathi manje lele yathuka yavele yasuka inkosi yamala phambi kwakhe yathona mfana unginike ubani ungijwayezisa ubani wena iseyikhuluma naye manje bukhoma yathi wena mfana unginike ubani ungijwayezisa ubani yathi abantu abanjenganawo ngizobafundisa isifundo wena ngifuna uhambe uyokhuluma ngami ngizosebenza ngawe kusukela namhlanje ayibonga inkosi yavene yakhipha imvubu yamtalapha wathi uyakhala yavene yabeka umlo isandla emlonyeni la ngaphumizi yamtalapha kwathi sathe iyabaleka lensizwa bamba inkosi abeka la afaka imvubu lento ayibonga inkosi yamshaya kwathi makuthiwa inkosi ayibusa usuguqa kwabangcwele yayikhala lensizwa kwakubusiswa qedwa kwathi maqeda idedela inkosi yabuyela yaphuma lensizwa iphuma yabaleka igceke lonke kwathi wasibani sekubanjwa yena uthe angifune eshembe enye into le maNazaretha hayi enye into le ushembe uNkulunkulu umdali
wezinto zonke izinto zadalwa nguye, zonke zavela kuye, ngaphandle kwakhe akukho kwavela kwenziwa kwadalwa. Ayibonge nathi singumsebenzi wezandla zakhe njengoba sila. Iyabanjwa lensizwe yabekwa phansi kwenze njani, yasiyachaza ukuthi hayi lento enilandelayo yiyo, lalelani nginitshele ngoba nina nazi mina ngibona into enkulu. Ayibonge Nkosi, ngathathi kancane kwathiwa ke lekhaya uma isihlabelelo neBhayibheli ulibeka, ungabeki ifoni nentambo lokho drive imoto, lezi intambo zemoto lezi ungayibeki ngoba uyibeka phezulu kaNkulunkulu. Ithi inkosi ke sengikhathela amaNazaretha njalo ngesabatha ayangigqilaza, abeka zonke izinto phezulu kwami, kanti mina ngifuna ukusebenza. Hayibo Nkosi, asikiheke lo akwenziwe, uNkulunkulu akakufuni. Ngelinye ilanga eyokugcina, ngelinye ilanga inkosi ihleli isithi Makhosana phuthumani lapha ya uzimvule enkulu, le mvule izothatha sonke isipholi samakhosazana, yakhipha ibhikili yathi hambe oshayela, kwashayelela kwathi makushayeleza goba zonke ibhikili, kwabuyela enkosini yakhipha ezinye kwashayelela zagoba zonke. Iyabuye bathi mabebuye bahlangana nenkosi isimile naba befundile, yavene yakhipha amehlo asezulwini yathi yavene yabakapa befundisi babhukuza phansi nemjiva babhukuze yabashiya kanjalo yayihamba engathi akwenzeka ngoba kwakwehehe inhlobo leyo umuntu. Ayibonge Nkosi, yathi mayifika yathi sengiyakhumbula lezi ipikili zashayelela umzimba wami, ngase ngiyayiqalekisa kaIsrayeli. Ayibonge Nkosi, kaIsrayeli kodila ithi ngaziqalekisa ithi namhlanje ngiyayihlambulula, yanele yathi ngiyayihlambulula ipikili, yathi ziqondiseni nishayelele bayiqondisa zashayelela kwase kuyalunga ngoba kusho izwi lamazwi. Nkosi busisane kuzwini. Nazaretha ingcwele nami ngibonga ithuba benginganisela ukuthi ngisukuma, kodwa ngibona isikhala kuye kube khona nokwesaba. Ngomunye unyaka ngangimfushane kakhulu empilweni, kwehliwa kwayiwa emasimini kuyolima, zalima inkabi sajika kabili, ngase ngisuka ngiyagogo ugogo wayekhe Mfino endaweni nje mhlambe uqhamamana, kodwa ngingayikhumbula ukuthi ayingakanani. Kusho ukuthi ngathi makula endleleni ngase ngihlangana nesilwane, inyoka yangishaya. Inyoka ingishaya ngo past 8, ibhasi lisuka ngo 7:30 noma ngo 7 emphise eliya eKranskop elizo mhlawumbe umuntu uma eyakhona elizombeka nakontojambili. Kusho ukuthi njengoba ngishaya le nyoka sekoze kube ingakusasa ngithathwe ngifakwe ebhasini ngikhuphuke ngihambe ngiye esibhedlela. Isibhedlela ngahlala unyaka impela eminingi. Khonto enzeka lapho, umalo umuntu ongayanga esikoleni, incwadi beyifunda kwaBhengu
saze sakhula sambhalela ke nje nathi uMalo la ekhaya. Kusho ukuthi inyoka lapha maye ngishayile nganganalo ulwazi ukuthi ngangisindiswe inkosi ilanga kabonga uThixo. Kwathi uma ngabe ngisuke eNtunjambili ngiya eKransko eMphumulo bengidlulisela khona wafika eMphumulo kwasayinwa udokotela weNdiya wathi uMalo sayinwa uMalo wabuza ukuthi ngisayinani wathi udokotela ayisayini ukuthi ingane yakhe yadlulisela esidenge wathi uMalo washaya isiphambano ngadluliswa makufika eStenga bambiza futhi woza mama bafika sayina futhi ngisayinani wathi uMalo cha usayina into oyisayine eMphumulo ukuthi ingane izohamba iyonqunywa isandla eKingedwathi wathi uMalo cha ngeke uNkulunkulu emkhulu maNazaretha ngingakwazi lokho ukuthi nje ngo2009 ebese ngisesibonakaliseni ngibona inkosi ilanga ngithi inkosi ilanga uhlala ukhuluma ngoShembe ukuthi oShembe bakwenzela lokhu bakukhipha ejele ungakwazi ukuphuma ejele lo owakusindisa ushawe inyoka ukhuluma nini ngaye uyusho nini ngaye ukuthi owakusindisa ushawe inyoka ngangathatha nje lokho enhlizweni yami ukuthi ngayitshela ushuthi mhlamba hayi yiphupho hambe ngemsebenzini mangisebenza kunesikhathi sokukheshapha mase kukheshapha ungena oyedwa akheshapha aphuma ngeno mangena usungane umlungu ithi ngane umlungu Michael ibuza ngisuku wani yazwa ayibisima ibisiya kunina ingane zabelungu ifundisiwe ngenhlonto iye kunina ifike ithi kunina ihlebelo nini ihlebelo lathi nina mana shethi imphinda futhi ingane ebese ilalela unina unina mangabe ikhuluma iqedwe ukukhuluma ingane bese susa isandla asibeke kimi nakho la ngishaye khona nyo asibeke kimi isandla amehla akhe bese evuma unina athi ayikulungile shethi ungambuza ibuza ingane wani yazwa yini la Michael ngithi ayi ngali yazwa inyoka shethi bakhoza iphatha abelungu bethu abelungu ayeyeyeye ungatshela ingane amanga akekho umuntu ongashawa inyoka esandleni sesinxele sinde itshela iqinisa ingane ukuthi ngali wani yazwa yini ngayitshe cha ngashawa inyoka shethi okusho ukuthi uNkulunkulu ngoba kwenzeka ngikhuphe ngalo lelo langa nengane yangibuza ngathi uNkulunkulu uyangikhumbuza ukuthi uyena owangisindise ngishawa inyoka inkosi busise nikuzwile